Nami nanginqabile ngitshelile ukuthi le show yakhe imizobreaka into zami. Ngizoyivala kwayona-ke ingaqali nokuqala straight. Cause ngibe clear qaleni ukuthi angiyifuni into ezolanda ipast yami. Ngifuna ukuletha umuntu kwishow okwi-past. So akenze nje yena into yakhe kahle. Angalandi into zami. Yazi I was hoping ukuthi ngizohola imali right last week. So inentombazane engangiyithembisa ukuthi ngizoyifakela imali yayingisiza ngemali yama-fingerprints. So yangihlupha sengizange ngiqambela amanga ngathi ngithumela imali komunye umuntu akungeni. Ish angazi noma ungayi-WhatsApp ngefoni yakho noma uthini angazi. Siphushe isikhathi until next week ngize ngihole ngimfakile. Cause ngithe hayi imali ngiyifakile kumuntu angisho ukuthi uba akakuyitholi. Yo yazi inkinga zami iningi. Okay. Akuyona into etheni nje ukuthi kufuna ngihlale phansi ngicalculate, kufuna ngikhokhele uphindile, kufuna la ngikhokhele lo mfana into July. Kumele ngifake imali kulo mfana lo ozalo, yabo angifuni ukuthi uVuyokazi mayiseposta mina ngimtshelile ukuthi angaphosti lutho so yena wa-insista ke kwathi uzoposta. Okay, inkinga zami angistresswa ileyo nto ya-month end. Nje bekuyileyo nto nje kuphela ukuthi mama wami nje phansi and into engiyifunayo eyisupport angiyitholi. But ngiya-understanda uVuyokazi ukuthi why esho kanjalo yabo. And nakaphiwe kuthiwa angenze imbeleko yengane jiki manje ubaba khona ufuna ukukhuluma nami angazi ukuthi ufuna ukuthini yabo. Ukuze sikwazi ukuthi sikhulume earlier on ngiphiwe idatha la kwi-sim card yami bangiphe u5 gig so ngakwazi ukuthi ngiconnect earlier on before ngibuyela endlini. So nje ngistresswa ileyo nto okunye nje lokho okwamonth end akungistress ilezi zinto nje zamanje ezivesane nje zingithena amandla. Yo, uSibariweni bethu noSibariwe country. Ingathi uvele kangaka ke ematyaleni and ke ngoku njengoba zivela ke ezindaba zivela ke ngoLady Londi siyamazi ke uLondi ngomgosi futhi akezina umgosi ongekhoyo. Ubhuti lo beke watyholwa ke apha baby mama bakhe, omnye wabo wayevele kuFacebook, omnye wayevele wafonelana lo Londi bethetha ngento ba eza flowers zazithengwe ngebirthday kaVuyokazi zazithengwe ngemali yakhe. Ubhuti eboleke imali. Gijimisiyani usisi uyofaka imali kwi-account angayaziyo kuthiwa makayifake kuyo kanti i-account yalapho kuthengisa khona ii-flowers zibhatalelwa uVuyokazi ekhalazela into yoba lo mntu akanamali. Okwesibini lo bhuti lo kuthiwa wayetshatile and umntu wayetshate naye wayeye kuye futhi ngenhloso yoyotya imali yakhe ngoba usisi lowo wayephunyelwe nguRafu unkosikazi lowo. Kuthiwa wayitya wayivuthulula ke imali. Nangoku kule kaVuyokazi into uvakala ngongathi ke kukhona ishow ezongena and uVuyokazi yena uyivumile ishow uba izoba khona. So ubhutiza ke ngokuthi yena wayethe kuVuyokazi le show lena ingaske ingangeni ivumbulule izinto zakhe, past yakhe. So ipast yakhe caba imbi kakhulu ke noba ke kuthiwa ke noVuyokazi unezakhe but yena ngokokwakhe kwelakhe icala kubonakala ngathi kubolile kakhulu. So ke akafuni uthi ke uzayivala okanye uzawuthatha imali abesele emlaxaza ke uVuyokazi after eyifumene. But ke uVuyokazi nanku naye evela ke ku-Instagram wakhe sithi ke uLady Londi makazikhuphe, mangabe ngathi uyazikhupha kakhulu iindaba akana stress. Makaziphume nje ngoba noba zintsha noba zindala akana stress maziphume. So ayimhluphi lento eyenzekayo into yoba i-social media iyaduma ngegama lakhe le ayo problem. But ubhutiza uyaplota yena ngapha kwelakhe icala and ukuplota kwakhe kuvakala ngathi kuzomsebenzela because usematyaleni hayi kancinci. Asazi ke guys le veki ngathi yonke sizawusebenza uChef Xolani noVuyokazi Nciweni. Ngoba kanti kuthiwa ke guys aba bantu abakabonani nobonani asinawutsho ke sithi uXolani ngutsotsi wempundu. Hayi, ngutsotsi wemali ubhuti Xolani Sabelo. Ufuna imali apha ingakhoyo, ukhangela umntu ozomenzisa imali because naye ngokuthila ngento ye-followers. Loo nto ithi ujongela ukhulu ufuna nje ifame abe phaa phezulu asawugqiba amdampe uVuyokazi amlaxaze. Hoping ke uyomlaxaza naye sesendaweni ke usisi asazi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.